Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajantia Hills Development Society haringkat kejing Thailand mag office jong ka Kublai Germany kalap lipat ba sa kaway pat kayeng jong kibaduk da kabla taker pang da taker kenho na kabenta kayeng kasam jong kong smiti pawa basyang basa halum perdi mi mentedu ya kani kayeng lap lia ka aru pratrik risau arajar arpulai do chairman kabalang Catholic mi mentedu Uma Lamshwa Chermang haringkat kejing danang director ke GHDS Father Manbha Pakem Uma Dennis Kurkalang coordinator GHDS Uma Yalammi Lingdo General Secretary Balang Catholic Mi Mentedu Uma Frederick Sena ringkat berkiwede kirangba ya kani kayeng lasna bet penbet penbiang dengan GHDS haringkat kejing kershan na kawi kalong kemie apa negeri Germany ka agathe kelaka Shawan audio ribbon na dan kejing elang kabalingkot ya kabala penyat Uma Frederick Sena Balayo ay kajingkran balingkot no malam chua Chermang no Father Manbha Pakem bat kajingkran sungungu na katrayi ang kakong smiti pawa. Yang le yang pedar Manbha uman kang director yang Kajantia Hill Development Society ma ko MHT yung bishop snya yede ong ne ba hapo yang uniu snam de yo ya kini ki arli ki yung guda buai ni wede bat sagani gwi lengba ki cingirap yung bat khamtam le yang rong ba balang yang gedong ba Dennis Kurkalang Wada kreistom, wada pait, dayo ya gani gedong, o kuntu kundrong, aperdi jingdok jingkerdo, wakamnu yarap, o pelai, lani kat kami bor, iwa ukerchan, ya kikon yang kebalang, lani boy menstem mengawi, yam to kikon yang kebalang le, akibon kirukom, cemi wa gani ke society, yarap ko, ne benta, yang kikon gari jantia yang ile. Kesnya aku boleh cuba pedar, ulang bagi jingya luti yang pi. Kamu dah ambil apa kini kecunang ketau yang i. Di yo isket kita gisot sela. Kiwa ikam ke balang cunang ini por senyawi. Ong nak chicken ten kamu dah sarami hak mari yang pi. Wei ile mye ule kat kini kam jo ba. Ndai de gibor yang blai. Dei bor iwakian ni yang pi. Di ye bitho gilat ke luti. Kiwa perchan ya kikon yang kecilong ketau hi buruk. Tina kaliang yung ngalay ang penkuak penpau hiyong wa kajing siyangmu ya ka kani ka kong akati kelaka kawaman ka nong yarap ka nong sponsor ya kani ka yung kasem kabru kawam timit ya i kom timit ya kasmiti Henry ko em ka mensim kaw keluit ka mensim ka busbun wo yarap ya kibru kiwaduk ha kini ki than ha kini ki thau ki yoki e ka jing kublai kum jo ya ka kublai Germany kum da yopi lang ba ka jing kra lang wa ka JHDS wa kani ka kublai Germany da yo ile ka tu ka ni ki kam mangi na ka liang ki chnayung kani daman ko ka yung ko wale nu banai de dep do kurkhui ko nang kong hani po mi mentedu wa ar po kanduli bat kani kawale bat yuluti langba ke jengker kuyung blai ke je kre lang iwaro wa nini sikmale dawyo cucui u yarap kiwaduk uchna ki yung kisam nene yarap ki hakilo ki benta ki wa emkam namta ki kena skor ki kena pure ki waduk kamba tip pijan usalam le ba ke em tu ka tuition mo ka tuition ka ba sedangi tu da arsnam tam mo arsnam tam ka ba
ke free tuition ke wa da pelai da ke RCE school dari ke da sponsor lang ba ka kublai Germany but em kiwi le ki kam ki perchangi ile